Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Kalong kesin ke peningkong haka history jong ki balang kristan baper ki badan haka dauba jong kari India. Barok away bat kentup ru haka ni kejela Meghalaya ka balong kaway ni kejela ka babun tam kinong snong kidai ki kristan bakin du ban rakhe ya kaski tho dieng bakhoj haka spotrik wiayong arjar arpho ya ka balanyo gum kasngi ka bau Jesus Christ ula syayam halor ka ding phana ha ulum kalbari na ka bantaman siuspa ya ki jirsi jong ka pop jong khun man riu haka ni kasni perthai bat sa apo ka jing tap hado lai sngi shwa bu mi pat na ka jing yap le se kani kat omja tang haka ni kari India handrai wat haki babun kiri ka perthai namar ka jing penjari ya ka jing pakhang ya ki snong ki thau bat ban perkhing ya ka lek kawan bat ka ya ka yang kum shibenta ban ya dai ka jing em jing ki pat ba na ka jing sa phriang jong khnyang jing pang coronavirus u nong lum kubor jong ka Batisi TV haka jing ya keleng jong ka search long ulalam baki yang mani jing ki rewek kristan kila khang kherdam bat ki surok kilinti singkien kila kenja jarjar nadu ka arusau trek luber ajar arpho bak sarkar kala penjari da ka jing betha ki ba bakin shong khop halayeng khnang bania dai la dien na ka jing ya bet jong khnyang jing pang coronavirus ubla dekhat ya ki babun ki men simbrio ha keleng kiri jong ka perthai bat kum jo ru akani kari India penban kani ka jing khang kherdap ya ka shnong ka thau da sarkar kam shim na the umpaja ya ka men sim shakri brei jong ki rewe kristan namarba ha kani ka jok ka bamenta da ka bapunut kami kila pathai kubor ki kristan ki alat penesno mensem ha ki jing sang bat ki jing le anyam balapan live link ba ke television bat link ba ke social media ha kani singi nong khubor ng Batisi TV ulayo alat ru pansaki ya ka wei na ki jing le anyam jang ka balang kat link ya ka bala pelong ha Don Bosco Youth Center balapan live link ba ki TV channel bat link ba ke social media Joseph lalong puja Jisu Hengre hari maruti Pilatus la ai gloria Tau Joseph la lei patu Ulara noia kamechong Jisu Teu Nicodemus Uta pelawan mensyurah Yesu Menmila lebar naraya kijiwi Kini balak nega kamir baka abus Kini bahya kumasan Jose Kumta kila penghari kamejong Yesu Baka kating jajai tungin ya duai Ablay kok panjumi hau Chris hukum jumi melakukan pagela keburam ni kejadian riu barang tu betin yang dia kejing trei jong kebalang tiarap jaka banjaya kejing gate batan penai kaketan bat kejing penim jumi haki riu barang da Chris putra jomi Bau rai ubala jiu un ayu ya kecing koi kecing kaya kam tama kane kapo jok kecing ma ba kecing ar katin bat kabor bancara binyalam nyu pai uplay tungin ya duai you watch on me tos nabi say or try Kok pau babring mesensyayu pai kristan kakaktim jomi Tuyadak papa kulu Francis yo babla jit nakabata jomi Ai bahapo kajilam jumu Ninshingan kajingit jumi kanang jeliu Bat minang mangki kristan ke bakham jana Da Kris putra jomi Amen
Tuminya duway na kabantawan na ni Setor Jungi para John Madu na kabanta ka Bishop Kilindo Kilikon Barbaro Kinom Trey Balang Bana kabantaw pa John Mublay Tuminya duway You are Jomi Dos Abis Seiko Kukpau bahag neng umansib jome uyalam ya kaban berpekut berkentang ya ka tos ngam ya kejing duai jomi bergerak ini halang kajong kejeng kau banyo kedan kam bahaya ka kam jomi dau Kristus putra jomi Amen. Tuminya duai na kabenta ketul kebakan kreaban dia nya kabaptisma bau play un percaya ke dalam joki ulma ki pau joki barnaya ki ya kacing batmai au Kristus Yesus tuminya duai You are Jomi Tos nabi seiko Kayim kesan kabama mehi merasen dau Kristus putra jomi Amen Tugian duai na kabenta timmen kipara kebadan keju kecengeng kumangi au Kristus Yesus bau play unum langkan salang yang ibarah kawai kabalan tugian duai You are Jomi, Dos nabis seiko trai. Kukpa bahag to pepya telilang kawai ya kitu bara kebabu Yesu kun jomi. Yang ibara lapan kentang kawai kebaptisma. To pengamini kawai ya kecingeng. Bartelang nengi dah kawai kecingeng. Dau Kristus putra jomi. Amen.